Prva stvar koju primetite kod nove perjanice ovog južnokorejskog proizvođača jeste ekran iz jednog dela koji se proteže skoro celom dužinom telefona. S8 je prelep uređaj čiji je displej zakrivljen sa obe strane kao i kod prethodnog modela, a dolazi i u S8 Plus verziji koja ima veći ekran. Jedan od noviteta je i aplikacija Bixby, koju u ovoj kompaniji nazivaju personalnim asistentom. Potpuno nov način upotrebe telefona kada je u pitanju glasovno komandovanje telefona. Možete da iz imenika pozovete čoveka i da kažete tačno telefonu u jednoj rečenici šta treba da uradi za vas. To je jedan od najboljih primjera. Da li će da pošalje mail, poruku, kog tačno i na koji način. Južnokorejski IT gigant pokušava sa novim telefonom da povrati poverenje potrošača nakon prošlogodišnjeg skandala koji je imao sa pregrevanjem baterija na modelu Note 7 i nekolicinom zapaljenih telefona. Mnogo smo radili da unapredimo proces kvaliteta u proizvodnji. Testiranje baterije sada prolazi kroz 8 različitih faza. Od testova rentgenskim zrakom do testova toplote. Znamo da su naši telefoni sada sigurniji nego ikad i apsolutno smo posvećeni da budu kvalitetno napravljeni. Bez toga nema zadovoljnog korisnika. Još jedna od mogućnosti koju ima novi S8 zove se DeX stanica. Povezivanjem sa monitorom i tastaturom, novi Galaxy radi poput pravog stonog računara. Stefan Dević, televizija Pink.